Maphalane jikelele we-ANC fikile mbadlula umangalele somabhizinisi Mthunzi Mdwaba ngelicala lecekela phansi isithundi ngakumsola akanye netiti imvelethi imbuso letintsatfu kuthi betifuna atifumbathise. Inkantolo lephakeme ePitoli ichithe isicelo semmeli wemsolwa Advocate Thulani Mngobezulu kuthi ingxenye yembiko wetempilo wemsolwa wesibili Bongandanzi ingasetshenziswa njengobufakazi. Ubekwendlini yakheqina umgadli welicembu lamaZulu Bonganduli umufi ushone esibhedlela ePietermaritzburg emva kokugula isikhashana phethwe isifo somdlavuza. Ngoba kuhle kuhlangana endzabeni tiswati la ku-SABC khumbula ukuthi sikhona ku-X, Facebook na ku-YouTube ngakuthi uthi SABC tindzaba ake sibuke lethamba imbili lomuhla. Kumana na-SABC News sishayele ngetindzaba letishisako tindzaba nje kusiluma indlebe talobanga ngitiphi tinkika tinkhungetse nengumphakathi sishayele ku-011 714 6133 noma usithumele i-email ku-news@sabc.co.za. i-SABC News livi lakho itimele ayithathi hlangothi. Maphalane jikelele we-ANC fikile mbadlula umangalele somabhizinisi Mthunzi Mdwaba ngelicala lecekela phansi isithundi ngakumsola kanye netiti imvelethi imbuso letintsatfu ukuthi betifuna atifumbathise. Sikhulu setulu sethuja Holdings Mthunzi Mdwaba usole mbalula imvelethi emafa Enoch Godongwana imvelethi emisebenzi Thula Sinxesi imvelethi emfundo lephakeme Dr. Ben Zimanda ngekufuna kufumbathiswa imali engu-500 million rand kuthenda UIF ya 5 billion rand lengazange ihambe kahle. Mdwaba nyalo uphethe incwadi letintsatfu ledivelela tindvuna nambalula lapho khona abafuna ukuthi ahocise lamagama akhe ezidlangalaleni. Maphalane jikelele we-ANC fikile mbalula sewuhamba temthetho ukuthi aphikisana letinsolo tasomabhizinisi Mthunzi Mdwaba ngetinsolo tekuthi yena kanye netindvuna letintsatfu betifuna ukuthi atifumbathise ngemali engu-500 million wemarandi. Lo maphalane jikelele we-ANC sewuvulele somabhizinisi licala estation semaphoyisa eSandton namhla ukuthi afunele usito. Mdwaba akakufihli-ke ukuthi akafuni ukuvula licala lekufumbathisa avulele bosopolitiki njengoba athi akanalithemba emaphoyiseni akuleli kanye netebulungiswa takuleli. I know nothing about this from where I'm seated. So I have to stand up. Under normal circumstances, things like this, we leave them and then we issue a statement, but it remains. I'm here today. I've opened the case and then I am also challenging him in terms of the law. If it's not, we will meet in court. And that's what I'm determined to do, to deal with these particular allegations. And that is what is important. Bameli bendvuna itimali Enoch Godongwana bathumele Mdwaba incwadi lemphocelela ukuthi ahocise emavi akhe esiveni kungakapheli emalanga lasikhombisa uma kungenjalo utaluthola lolu mandi. Mbalula uthi Mdwaba wenda tinsolo kungenabufakazi lobuphathekako. Names have been thrown and there is no cause of action against those people, but spurious allegations are then made against individuals, including the Secretary General of the ANC. And then it is simply said it's business as usual. No. Tikhulu setulu ku-ANC setibite indvuna emisebeni Thula Sinxesi ukuthi abuye embi kwato atochaza ngalesigameko sethenda UIF ngemsombuluko. Nxesi utiphikile tinsolo tekufumbathiswa kepha ubuye waveta ukuthi Mdwaba bekaphenywa litiko lakhe ngetindvo letingekho esimeni lesikahle. Nanobe tichubeka tinkinga tekuswelakala kwemisebenzi lizinga lesetulu letindleko tekuphila nemnotfo lontekantengako eNingizimu Afrika isengashintsha lesimo sivune yona. Lona ngumbono wasihlala webhodi noma indlela emithi Board of Trustees nemhletiyo tepolitiki njengalwati somadoda afikene. Uthi konke lokhu kusentandleni talabo labasemagunyeni. Nayibukela imbili indlela emithi kuyofika eminyakeni 2035 kubonakala kungakhanyi kahle ngaphambi kwekuthi kube netinguquko letinkhulu letikhona. Humanity and different countries have gone through many challenges. If Germany was reduced to a rubble during the Second World War, it became an economic powerhouse in Europe. If Japan was incinerated by atomic weapons in Hiroshima and Nagasaki,
If Rwanda had lost almost 1 million people in 1994 and all those recovered, do we have a right with such great potential as a country to wallow in the valley of despair instead of again digging deeper into those resources? This country has talent, it has people, it has leaders, but they have not been given space to come to the fore. And the citizens must also know that this is not an externalized and an outsourced responsibility. Inkantolo eliphakeme yasePitoli isicithile isicelo semmeli wemsolwa advocate Thulan Mngomezulu ukuthi ingxenye yembiko wetempilo wemsolwa wesibili Bongandanzi ingasetshenziswa njengefakazi. Lo mbiko wamhla tinga-22 enyangeni yelihlaba nga-2020 uveta ukuthi indazi lowacilongwa ngudokotela wamatinyo bekethe Tlonza noma-ke imhuzuko. Ummeli wandanzi uma ekutheni umsolwa wahlukunyetwa ngaphambi kwalelanga lecilongwa nasemva kwalo ngaphambi kokuthi ende letatimende lekuthiwa watenda kuvuma licala mhla ti-15 namhla ti-24 enyangeni yelihlaba nga-2020. Advocate Thulan Mngomezulu uthi wakhokha lo mbiko njengebufakazi bekuthi Ntanzi akamanga ngiveli inkantolo mhla tinga-22 enyangeni yelihlaba nga-2022 kepha wabona dokotela wematinyo. We never agreed with the state in relation to the contents of what is before this lordship. My lord, that is a copy in the first place. What I've canvassed to the state, I requested to see the original of that document, because a copy cannot be handed to the court. Primarily, we want to establish the authenticity of the document. Secondly, if we did not agree on the contents, then the author of the document must be called to testify. Kepha umbuso uhlongota kubita lo dokotela wematinyo ukuthi atofakaza. Kanzi uphinze wathi lo mbiko wakhokhwa ngalokusemthethweni futhi utawusetshenziswa njengebufakazi. The defense handed up the document. They approached the state and said, can we hand up this document? And we agreed. And they wanted to use the document which they used, but now that it appears as if it's to their disadvantage, now they want certain portions to be disregarded. It doesn't work that way a lot. Lijaji Ratha Mukhotleng livumelene nembuso. The obligation to exclude this evidence which was formally tendered in this court is refused because it's not in the interest of justice. Kutawetekwa lesicelo kusasa njengoba umbuso ufuna kuletha fakazi lomusha. Sikubutile kembukele ukuthi uthini umbono wakho kulandzela kubanjwa inkunzi kwendvuna tekthutsa ihamba raborogata. Ngekubuka kwakho siphephe kanganani ke thina bantu phaqa. Umbono wakho yalandzela. Zwakala kudumaza kakhulu lokho okwenzakele ungqongqoshe ehamba nonogada bese banjwe inkunzi ngalolu hlobo. Kubonana ngathi bekade kuyitulo bekade likhandiwe leli. Ayisingabantu sengathi singaqaphela kakhulukazi njengoba kuza amaholiday kaDecember. Ezokuphepha kweli lizwe lethu azikho tu. Xa kunobanjwa inkunzi umphathiswa wezothutho ehamba nabantu abamgadileyo nabo bachaphazeleke kulonto. So iyabonakala nje uba kweli lizwe kukwavula zibhuqe onqevu benza intando yabo. Ukuphepha akukho nakancane phela kuthini uma ukuthi kubanjwa abantu okuyibona abavikelwayo. Nokuyikhona engicabanga ukuthi ukuvikela kwabo ikhona futhi okudala inkinga yokuthi bengayinaki indaba yobugebengu beshaya indiva uma ngabe sikhala ngobugebengu obudala. Ngithi silive lonke jikelele asikaphephi kahle. Ngoba siyabona ukuthi sekusonjele amaholiday akhisimusi ekuphela kweminyaka. Kuningi lokwendekelako ikakhulu lethi nzawo lesikuto. Angibona ukuthi ukuphepha akusekho nhlobo nje. Yonke indawo ukuphepha ema-security awasenako ukuphepha. Kakhulukazi futhi njengoba ethwala imali nje kufuna kubhekelela ukuthi mhlambe noma hamba nga-5 ngoba ukuphepha kwama-security akukho nhlobo. Asikaphephi next nakubanjwa induna zikhamba nabo nogada inkunzi thina besiyini awasisekingeni reg. Lona ngombono wembukeli iSABC ete yathweswa ukuthi phendulela ngawo.
Eba washona ngaleli langa nga-2008 ashonela kwelase-Italy ngemva kwekuhlabela emcimbini lobekade ubanjwe ngumbhali Roberto Saviano. Makeba bekangumbhali wetingoma, umhlabeli kanye nesishoshovu semalungelo luntfu. Kanzi bekade asebenzisa likhono lakhe kubukana nelunya lwahulumende welibandlululo. Ngalesikhathi asekudzingisweni eLondon, Makeba wavela ngembi kwamhlabuhlangene wakhuluma ngahulumende welibandlululo wakuleli. Kanzi wachubeka nekukhuluma ngalolu dzaba velonke uma ayohlabela. Nga-2005 wamemetela umhlala phasi kutemculo. Inkosi Mangosuthu Buthelezi lengasekho emhlabeni ihlonishwe enkonzweni yesikhumbuzo eKapa. Lenkonzo ekubonga eSt Vincent Church's Cathedral behanjelwe amalunga eParliamente Dimenya lecavile lisuka even lonke kanye nemndeni kaButhelezi. Lenkonzo beyengamele ngu-Archbishop Dr. Thabo Makgoba waseKapa. Inkosi Mangosuthu Buthelezi ihlonishwe tinini takhe letikhulume ngebudlelwane bato naye nenzima layidlalile etimpilweni tato. For 26 years, I had the privilege of serving Mtwana Waka Pindangeni in his capacities as Minister of Home Affairs, President of the IFP, Traditional Prime Minister to the Zulu Monarcha Nation, and leader of our parliamentary caucus. Lilunga leParlamente le-IFP lelisuka kukhokasi yakhe likhulume ngelutsandvo labenalo ngeNingizimu Afrika. Umntwana waPindangeni's first love was South Africa. He put his country first. Sihlalo weParlamente Grace Burotho wetfule sigcoke egameni lasomlomo noSiviwe Mapisa Ncakula. Labanengi bachaze Buthelezi njengomuntu lolethe kuthula eParlamente. In Parliament, he was a voice of reason and cautioned every time whenever there was anarchy and disrespect against one another. Lisekela lamabhalane jikelele we-ANC noMvula Makonyane ukhulume ngebudlelwane bakhe nenkosi. Over the years we shared a relationship that straddled between me being his daughter and in his warmest moments filled with his royal charm. He would always, with his elderly mischief, refer to me as his girlfriend. Emalunga emndeni akubheke ebaleni ukuthi kumatima kanganani kuphila ngaphandle kwababe wabo lophinze abe ngumkhulu. He has been absent from our midst for just 2 months. Yet still we listen for his voice and anticipate his imminent arrival at home. Ekucaleni kwaleli viki emacembu epolitiki eParlamente ahloniphe inkosi Mangosuthu Buthelezi. Nasibetolo basele bathubele batale ngemva kokumiswa kweluhlolo labantwana esikoleni ezahlukahlukene eThekwini. Ndzabreswa thala ke SABC la ubukela khona ukhethe kahle sakwemukela hlala kathi. Batali bebafunzi besikole ezahlukahlukene eThekwini bavuka indlabane kulandzela kumiswa kohlelo lokuphela leminyaka lobafunzi belibanga lesiphohlongo kuya 11 esikoleni kahulumende kwaZulu-Natal. Lokuthi emva ukuthi lihlangana bothishela isathu ingadele umshuco ifuna litiwe temfundo lesifundza libhadale tikolo liphekele imali lato leliphelele. Yebo kube khona ukuphazamiseka emveni kokuthi isathu ithathe isinqumo sokuthi ngenxa yokuba ngabikho kweinsiza kusebenza ukuyizona bezingenza ukulekelela izikole ukuthi zikwazi ukubhala amaphepha u-ink imishini ephukile nako konke njengoba sazi ukuthi department kusukela kuqalile unyaka kunezikole ezingakaze ziyithole imali yazo. Siyazi ukuthi izikole eziningi KwaZulu-Natal ama-no fee paying schools okusho ukuthi abazali abakhokhi even nalapho kukhokhwa khona kunemali eyibasic ofayile department ikhokhe engakaze ibanikeze ngenxa leso sizathu nokuthi bekusiloko siqhubeka ukuthola izikhalazo kothisha omkhulu nakothisha namanye ama-governing bodies ngokungabikho kwemali. Umbuzo ukuthi bazoqala ngalapho ukubhala ngoba uma ngaba kuzobhala kusafana nakuqala akusabhalwe ebhodini ama-test ifuna kwenziwa ama-copies nako konke lokhu kufuneka kwenziwe. Ngenxa leso sizathu ke nako konke nje okunye nje bakwaziwa ngomhla ka-13 October sibe ne-March lapho esasizibekile zonke izikhalo ngesimo sezemfundo KwaZulu-Natal
esibonakala siyasishona phansi ngenxa leso sizathu ke nempendulo ebeyingagculisi evela eminyangweni sabe sesithatha isinqumo sokuthi umnyango awuqala unikeze izikolo imali so that zizokwazi ukuthi zenze ama-exam azokwazi ukuthi ahlonipheke otherwise mhlawumbe izikole beziyogcina ziphoqeleke ukuba zibuyele emuva ekubhaleni emabhodini nokwenza konke kodwa nakhona emabhodini bongase kube nenkinga yokuthi ochok abekho ezikoleni. Masipala wa Nelson Mandela Bay uhlaselwe egameko telidlame letibhamu letinyanga letimbala letingcile. Ngemsombuluko umfundi wamateolojeni leminyaka lelishumi nesiphohlongo wePatterson High School Children of Witbooi ubulewe eShorterville eGqeberha. Imniningwane ngobulawa kwakhe isakatiwa ngoba wadutshulwa ahamba yedwa ebusuku abuya eSwombeni sekuyobuketa izifundo zakhe njengoba sekubhalwa. Abafundi balesikole basele bashecekile kanzi sebasabela impilo zabo. Impilo yaShedwin Witbooi isheshe yanqanyulwa. Labe bafunza naye bamchaza njengemuvu lobekahlekisa. Kanzi bekulukhuni nekuthi babuke isitulo sakhe ngesikhathi babhala luhlolo lwabo lamatikuletsheni. Ziva ningakho safe and uncomfortable naxa senihamba apha estradweni because I might never know, maybe like ngakhona umuntu like onlandelayo. The community is not more safe because you can't trust the people around you anymore because you don't know what's going to happen at any time or any day. Umndeni waWitbooi usujwayele ukuvata ibhamu tikhala. Kepha bewungacabanga ukuthi ngelinye lilanga sitawugadla la khaya. For a parent to see your child like that, I don't think it's fair. And Sharon is our baby child. I can't explain to you my feeling at the moment. Two girls come and say Sharon was shot, but he's not a gangster. Why him? So I can't explain it. Lesikolo sitaweluleka abafundi ngekwengqondo ukuthi batokwathi kubukana nalesehlakalo. Emaphoyisa phenya licala lekubulala. Etimake tilrandi lahlekelo kwamandla lelicathaniswa netimali takulamanye amave. Kutemidlalo ubekwe endlini yakhe egcina umkhandlu welicembu lemazulu bonganduli. Umufi ushone esibhedlela ePietermaritzburg emva kwegula isikhashana phethwe isifo semdlavuza. Inkonzo yakhe emgcabo bekade ibanjelwe eCliffdale eNtshonalanga yeLitheku. Ekudlaleni kwakhe elibhola letinyawo ezingeni lesitulo eminyakeni lengetulu kwalelishumi, Nduli ushaye amagoli langama-73 nakuthathu emidlalweni lengama-230 ku-Premier Soccer League. Kubonakele buhlungu betinhlitiyo ngesikhathi badlali belicembu lemazulu nebathanzi belibhola letinyawo baphekeletela lichawe labo. Bongenkosi Nduli wendlule emhlabeni emva kokugula sikhashana athathwa sifo semdlavuza. Nduli bekaneminyaka lengama-32 wendlule emhlabeni emva kwetinyanga letimbili. Ashade esinenjabulo Zungu loyindvodzakati yemphathi wakhe. Nduli ushone ngelanga lemshado wakhe wesindvu. Umndeni waNduli usele uvumele kakhulu. Leli cembu nebalandzeli nawo badvumele. Badlali labekadze anabo ecenjini bathi bafuna kuphumelela indzebe yeCarling lekutawuba indlela yokumhlonipha. Leli cembu selendlulile kuma-semi-final alomgcudzelwane. Nduli ushiye emhlabeni umkakhe, bantfwana labane kanye nebadali bakhe. Sakahamba ke sibukele thamba imbili lomuhla. Normal circumstance. Baphatana jikelele we-ANC fikile mbalula umangalele somabhizinisi Mthunzi Mdwaba ngalicala phansi isithundi ngakumsola akade netshitha imvunet embuso letintsathu ukuthi betifuna tifumbathise. Ngondolo liphakeme yasePitoli ichithe isicelo semmeli wemsolo Advocate Thulani Mngobezulu ukuthi ingxenye yemibiko tempilo wemsolo yesibili Bongandanzi ingasetshenziswa njengebufakazi. Ubekwe endlini yakhe egcina umkhandlu welicembu lemazulu Bonganduli
Umufi ushone esibhedlela ePietermaritzburg emva kokugula isikhashana aphethwe isifo semdlavuza. Indaba ke sigijimela endasena sport eMpumalanga kuLugwalagwala FM kuva ukuthi ngabe siphomotha usiphathele diphi nyalo ke Nsibhe Sithupha kulethi phuma embiteni. Zimotheni awutena tobnakethu. Lishonile Sidumo, lishonile mbukeli. Ekhathi ukuthi indzaba lengathlinzela umbukeli ehlelweni letiphuma embiteni kuLugwalagwala FM namhlanje Mbama. Inkantolo lekhetsekile yaseMiddelburg kulesifundza seMpumalanga isigodlile ke sinqumo ecaleni lelitsinza loyo bekasikhulukesa ka Eskom phambilini Majela Koko kanye nalabanye ke labalishumi ke nesiphohlongo labukene nabo babukene ke nelicala lengohlakalo. Kanti amaphoyisa kulesifundza seMpumalanga bopheke ingvoteleni iminyaka lenge-22 ngetinsolo ukuthi ibuleleke mkhulu wayo yaphindze ke yamfaka ke ethuneni leli sisinje lithuna leliphansi kuso sifundza ke seMpumalanga yemlaleli nguleti nelinyeke tindzaba longathlinzela ehlelweni letiphuma embiteni kuLugwalagwala FM namhlanje Mbama. Angibonge kakhulu Sidumo. Sibonga kakhulu Mfuleni. Sithibeka lapho tobuhla siphindze sihlangane kusasa enza lefanako esikhathi sifanako ngakhohlwa kubukela lethi sematheni kuDTT ku SABC Plus njalo ngoBresithathu ngensimbi yesithupha nsambama. Sale kahle. Nginibingelele ngiphinze nginamukele kunasi isimo selitulo babukele emakhaya sanibonani nasibuka namhla kusihlo imvula nemoya sibona ngathi ihlobo lecishe even lonke kanti ke nasibona lapha eLgwini kubonakala ngathi ke nemathuba emvula ngacisa efe khona ku 30% indzaweni lapha eKZN kunyolo khona kungena khona lapha eSwatini naseMpumalanga babukele emakhaya kanti sasibukele ngini lakusasa siyabona usola umathuba emvula silabele silenja kanti netinkungu lecanca dona live ofika khona lapha enhlane live nyaka for live kanti ke inhlavela ngiyabonakala la esifundzeni sefle esikhulu nato donke kuyashisa kule indzawo kanti ke sixwayise sibuya khona African Weather Service sikubonakala kwebethawu kwemlilo emadlelweni letinye indzawo siqaphe indlela esebenzisa ngayo umlilo kuze singadali itingoti kanti babukele emakhaya nasingena khona lapha siyabona ukuthi ke nacha elangeni lakusasa siyabona ukuthi lapha eGauteng iPitoli eqala khona ku 15 nyulo ku 29 iJohannesburg eqala ku 14 nyulo 27 Springs sinyulo khona ku 27 Vereeniging ihleti khona ku 29 kanti ke sehlela endansi lapha esifundzeni lapha eMlimpopo musini ihleti khona ku 28 Mpolo kanqala ku 69 nyulo ku 26 Bokoba nicala ku 16 akunyukele khona ku 30 kanti phela ihleti khona ku 32 sehlela endansi lapha eMpumalanga enzaweni lapha esikhukhuza ihleti khona ku 29 Mbombela icala ku 16 nyulo ku 26 Caroline icala ku 49 nyulo 27 kanti Emily icala ku 13 ihleti khona ku 28 emva koMadina singena khona lapha eKwaZulu Natal enzaweni lapha eRichards Bay ihleti khona ku 27 uLundu icala ku 59 nyulo ku 25 kanye neFryhead kanti Pietermaritzburg icala ku 13 ihleti khona ku 27 kanye neKokstad singena khona lapha eMpumalanga Kapa enzaweni lapha eMthatha ihleti khona ku 30 liyashisa kuleyo ndzawo Cradock icala khona ku 8 anyulo ku 38 ishisa kakhulu eCradock bakubule emakhaya kanti ke ulomo cala khona ku 8 anyukele khona ku 35 Gqeberha aqetshwe khona ku 26 emva koMadina singena khona lapha eNtshonalanga Kapa abavakashela lapha eCape Town lihleti khona ku 28 usecala khona ku 15 anyukele ku 37 Cleanwell imcala ku 19 anyukele ku 39 Beckford West nakhona liyashisa lihleti khona ku 39 eAutostrong lihleti khona ku 40 kuyashisa kakhulu leyo ndzawo babule emakhaya kanti sifunde Tsefu lesikhulu nato tonke siyangena khona lapha enzaweni lapha eAppleton icala khona ku 22 nyulo khona ku 40 kanti Calvin icala ku 16 nyulo ku 38 Sutherland icala ku 13 ahleti khona ku 33 babule emakhaya iKurumani icala khona ku 12 20 ihleti khona ku 36 singena khona esifundeni Sefle sendela Free State babule emakhaya Sasobe icala khona ku 16 nyulo khona ku 30 Krokstad icala ku 16 ahleti khona ku 33 kanti Evelcom icala khona ku 17 nyulo khona ku 34 Bloemfontein ihleti khona ku 32 singena khona lapha enzaweni lapha eNorth West babule emakhaya Rustenburg icala khona ku 18 nyulo khona ku 31 kanti Mahikeng icala khona ku 21 ihleti khona ku 33 Five icala khona ku 35 babule emakhaya ngathi lokho lemphathana bulalo kuhle nisalene kahle